Manchester Wenia Massa Yenya so Clodium I say Anka the same thing and AC Tudia ko YouTuber ko YouTuber na was search for Nhyira TV was search for Nhyira TV na odo comment them and so ediaba e wo show no so bre pam ni akenkani na ediaba side out no so pato dia betimi aye say e subscribe baby adoma ne dan mi so anytime be e be call live bi a won sabeka ye the video bi so tuma won sa etimi aka na no etimi boy pa na ye ndi nkoba kakra na message say e friend like Ghana mabo nkoba kakra na okọ friend like Ghana Olympic Leon Boboko no wo meti met ebo ntenanum amata so mo so atimu mienu na eno ada na nya asam keto akra our friend like Ghana no pay no ye kache edema a certain player who else Madrid o makoda na o motaso wetibi mo La Liga Hendrik kwabra akoda no bo hat-trick eno ada eno Hendrik nyasam koto akra ejari ditem edema akoda na tase anyasam ko 20 sisia no wo kwa brante na goals are also anyasam koto akra sisia no abrante niam e kama enso edema kat no na sisia 3 matches na tase goals no eba 3 matches 4 goals ana Hendrik ase ma na wo Madrid 3 matches o boy no one say go back kokra enti amanfo edidi ye pass League Anna Hendrik Choir and Yama Bwani Yepa na kwabna another commentator na ono so ema comment was our game no was so person bi say dear pa na Madrid ewu yepa enti abrante no obuma ne ball just 99 minutes per our Madrid time season started na brante tibent awonya bi because was so jakoda ne ball na obona when you play na yes Madrid and in the tinabent team another or describe abrante say we very astonishing afenso no or player eba ne pass ya mo boy ye pa de akoda no eni mpo ne bo enti anu ye de no ada eto don friendly Ghana and opa ne make catch e de ma but season no ye guso ya trend go na omu bisa say golden boot race no say ne sitia emu ayire ye pa na otwan ne mo squeeze no so a anu ye between Harry Kane Kylian Mbappe and Erling Haaland sisia ye 21 goals and Harry Kane and Kylian Mbappe wo manya anafe Erling Haaland enso anya 20 goals anya na nsan ya sisia goals no enko from Erling Haaland and kebia goals sisia krank we twam kra and this golden boot race no sana akwa ya 1 goal different per ana eda Erling Haaland anafe Kylian Mbappe and Harry Kane in tema sisia no mo so president na anu ya dia eba na another sa ya say we call the new Spotify Cameroon kwa bra nso hwe amanfo papa another omo so omo tuado omo se nsuam na ana ya say baso na mpemfo se wuade yawu a na anu a hwe omo pa bacho enyuno stadium no enyuno na any abo game ni we na yakobi sawala pota so pay some stadium enyunu no so mu diebu enyunu na enyunu ade de yewie ya mo ya we stadium yewie ya enti inso bata na me ameka za ade de bebo ye enti se wo se me ho afa enye we esa me so me ho fo enti pato baso na president say yenka mo bi anta se enye stadium ni na enyuwie no mu wie ya enti se ya kasa de se obakọ de new Spotify Cameroon na wakọ game ma bompa ese nsuo to de ane mu nyina mo ho befo enti hwe computer si nsuo pa na nsuo twagu ho na anya asam keto akra enti anu ada anu ye de abaso na kemne tota ena no pe ne ye katire edi ama wasisi ahodo nyina so na mame command na this season you see no competition we for players and international mato say na esi etia aranta de tinade Mbappe as 34 goals Anna Vinicius Junior as 7 goals. Jude Bellingham equals 6 goals. Now when Gonzalo Garcia now ya no mo said amako ani bobi 5 goals no ahe ana fe Ada Gule equals 3 goals honti wo come Madrid reporter eba the top scorers say na Tottenham so esitia in all competition this season and yen koba kakwan so etotwa e Madrid kata no pe no make a check akam so ediama Olympic to Marseille and no ada omote team and the RCD Lons ebo montra me esa omote
baako ana kyesem enso anya sem kotwa kra na sisia abranta de din edi adese enwaneri akoda ne koye no wakwa akonya go amane man so aye kamenti sisia no ko friendly ana PSG omo ababeda aye top one ma esanse eno team ni din de RCD Lons etima win and PSG anya 45 points womo ana LED RCD Lons boboko no ababetos me with 43 points no ababenyo Olympic to Marseille womo 38 points na wanya 36 points eko Olympic Lyon na wababenya Lille Matopo boboko no womo so atosunum ansana Stade Rennais atosun sia no reporter aba awo tumadi so a friendly gun and ano pe ya kan koman kakra and so edia down na mamenko Premier League na menko din koman kakra na most goals conceded in the Premier League this season say the city oko Premier League nima team ya som do pa no kwabra Sam United 45 goals anoma conceding and this season oko Premier League nima and kwafan de emeso madani SB ya no amosa bo to matena menanya asem kotwa wuyo mu fi abanli boboko no and so conceded 44 goals no anya AFC Bournemouth waba conceded 43 goals waba benyo of 100 waba so conceded 43 goals and 37 goals and Leeds United and so conceded in the first 5 and amedi aba e was Christian so and so e was Jumadi so na no penu hu de wa and Messi ekwana another via for year de na nya asam kotwa kra sakwabna omo head home abranta ni de papi gaye na tama wamene Madrid game no eba be sase na no so ye player wono wakwakwate AFCON e de yesine na so anti African Cup of Nations champion abadia ese ye bona baso ana omede meda ana fe womede nkuru agina kuda ni nsem ates omo ana brante no na monhwe ase ho e hwan ete ho na tese Ibrahim Diaz de pananka mai ana tese wote honum boko anu afi na ni no ho park ni so di no se isem de pananka ye mi ene pananka ya asembia ni etire enti pananka mana no ada na otebent atase wo he papi gaye na eta ya ba branche na baso team enu ye game no dia etotwa ewo dwumade so na ni nyina nkamfa mande de foto mo se ba ko de ko bo pananka ne dia wo masa nanka sa ho enti enu ada Mbappe eye adwuma ne kama amatase utumi se de ma enso koye edemamo entra mienu ana mo tie de ma Villarreal enso entimi ante entani ye de etotwa ewo dwumade so na no pedo yakatire enso ediamana eno na tibu kwoto Esianka emobi anta sa ucha sisi akele Mbappe ene abrante a yafano adesa Vinicius Junior waso mo ye nightmare eti ema aye players enti we ye aye defender na woni mad de babesia adaso woni team bi kwakosia na tase anom enso aye player bi to say adesa killing Mbappe ana afe aye Vinicius Junior na tase wo say ade no emu ye din ye pa enso edman ye reporter eba e de so na no pay no ye kache kakra enso ediama na wonim se mad de no ada de wo mu so esi ebo omo game no na tase enyasam kotwa kra enyasam kotwa na eniama so ekoye edima eyetim na former Argentine international atasa dodo na eboni di Jorge Alberto Francesco Vardano na opanyiwe eno okasa pi wadin komo pi na opanyi yanka emobia enso ntiasese dewa eniama ensu esi ekwa dewa eniama ensu esi sise awo Real Madrid or former player at the Madrid na 1984 abepim 1987 ano no siakan edema Real Madrid boboko no na ose wakam obi atayasa eniama bi ko so awo Madrid atasa on de obeka ho asem ani ebisanse asambe na ho ana waso wokasa abalu abae no ohwe dewa players no ensu si ball na emesa confidence na ba na emesa adesa Avaro Abaloa ama players no enso confidence na ba na onim kwan afa so motivate o dem but against Villarreal the way ankoda na si fa so no mu bo game from the first minute ekopim the 90th mark no enkoda na ya aduma ye pa na okeka na ni a no de check Xabi Alonso tema na sa de ni ho na on the office na the way Abrante ni si ye ne man de kama pa se sanka Xabi Alonso abra so a kwabra nko se e fit 20th eko 25
fit minute papa na ma de team na ne nyina ya basa wo betia na se team no maluso na distraction kwa ana na to team no wo be won se team na break down beta avala abalo abaye ne dem e me se ne nyina enso aya kama ana ye bisa se na players na was a players ne commitment to avala abalo anom officer e wasoro who compared to Xabi Alonso de na was so nim dia Xabi Alonso ye yankasa e ma players na se da anya didie e won mo commitment ne ba from the better e me se abalo avaro avaloa enso enya ne ma right enom enkoma kakwa so opanya ne din edi Jorge Evadano enso edi eba na no na tibu kwato a esi any detail bi a coach ne edi mom no kama se omo eye nya ne right enya dia coach bi aba nsesa kakra baba but a coach we ba no o hetim no edi the way ne ma sikika kwa we fi say me say team no eni ma na egunu kwan so anosa eno aye reporter enen avaro abelwa todo na so eka afa no na no pe ne ye ka tire edi ama e odwumadi so na unim say no ada Atletico Madrid wo mo so Mayoka edo mo agro entena miensa no mo de emomo ene Alexander Solof enya go ama Adeso Lopez ebo ongo ho Amanda enso enya go ede ama a team and tinere Atletico Madrid entena miensa no mo so awosu ye na Rio Viado ekodi nsenseme e Barcelona fo nsem Barca ebo adwuma entena miensa ana taso mo so e Hafinya sisia de Hafinya aba back sisia no Lamine Yamal so aba back entena to no Dani Olmo wo mo nyina aba back entena to no Adeso mo ye adwuma kaba Ofiado de no obi anim say Madrid bobo kon beto ba he o medadante enya de bia na chese enwonwa pie enti say no wo call La Liga table no so Madrid an LED 52 points mpato Barca rather an LED 52 points and Madrid toss me no Wamo ewo 51 points na wababenya 44 points equality Madrid wababenya Villarreal wamo 41 points na wabenya Espanyol Barcelona wamo ewo 34 points ano ya reporter etotwa ewo dwumadi so na no pe no ya kache kakram so ediama na one player atasa ya say wono so ababenya club ana so ababeto team aya branded team ade Sergio Ramos na fa ayini famame former players wamo ye affiliate club clubs how do be put the clubs na dodo na akwa nkasa o mato clubs no maku bi na ase wo mo socks enso ewom na Cristiano Ronaldo woko Al Nassr mbato wo socks ewo Al Nassr bobo konum do say 100% club ni nyina anya ne dia beta yeka onesa Cristiano Ronaldo eka ho ewo Al Nassr na woko kaye ne bobo ko ne dia ono dia satim no ya de say Kylian Mbappe ato Inter Miami so wo pe dia team ne ya ne dia David Beckham anafe Ronaldo Luis Nazario wano na Real Valladolid ne dia afe Luka Modric so woko Swansea City ono so akoto atasania menye kama adema na Zlatan Ibrahimovic ono so Hamabe adese bobo koro dimintima team no ne dia nsa afe Zubeda Zera Piqué anom anso FC Andorra wano so akoto afe Didier Drogba adese Forest Rice FC wano so ne dia N'Golo Kante nano Daniel N'Golo Kante so no ato Royal Alessia atase okay Royal aye Celso atase ne manyina anso ya kama edemo panyina fe wobenya Paulo Maldini wono so Inter Miami adese wono so ne dianesa atase ne manyina akoye anso edema pato Paulo Maldini diane Miami FC ane ne dia ana to Henry Daniels anso no uhema Como adese Chelsea wono so wodi mintima yepete no woka players adase womu aye majority shareholder anase team ni aye omodia ana chance be di omutin apa ewo dwumade so na no pe no ya ka che kakra enso adamanti savia bobo ko so reporter men se kan aye se Sergio Ramos so akaki to bi na chance team no ababa ya ne dia ansa eno so aye ko kakra so a eba ewo dwumade so na no pe ya ka che adamana Manchester Force yanka mo bi anta ya se sisia no mbo no aye tiki pata o ma jai tiki taka ne bo omo bo tiki pata adisa wo twa na wa pata na a certain player there ono de ekuma kese ene na ono kwa de wa hate me kese de ana de akaso etu kumo utumi se be ma na ebe eti e ba na den wanya daddy mbio monie sakwabna daddy ba he wono akazefo nkwa na wo cho
woko Amfit eko yo mu ho adwuma ekome ana cheso okose ho ana against Manchester City derby eno nso ekome wakwa he ho ana afe Emirates eno nso ekome wakwa he ho nti Manchester for the same amese big teams ne de nya ne so be man biom abobi mbomo bobi nkwade a ene ma be kama enso e de amanta tinti wo mo so mo hani ti no mo compare to Marcus Rashford the end there amese na Rashford nyade one day nkoda na no wa che no wa he better akase and a certain player mbiom na eye adwuma ni nyina e de Manchester United anom e kobaka kwanso e ka kire e wo dwuma de so na one Porter and another and central for Kobe Sanse my brante na ni din adi dro no dia na my adi afa akoda no ho and also akoda no mani ni agent e ka say akoda ni 18 years a wo mo be sign contract e dia ma fe akoda ni 18 years na omo kokate ni agent ne say deal no standia na kwa ne say kadanya do so baji biem na o say akoda no ye ne nwanwa papa so obi o matete wa ma bia wa bedui na afi be boba so na o ya sa de man de in fact wo mo so mo ni hweka so meja akoda na ma akoda no so akọ anopa ya meka say ya walandi e wo Paris Saint-Germain e wo Paris Club mu ha wo kwa sign e de ama e Paris Saint-Germain nti Barcelona player ni tin adi do no e de say o kwa sign e di ama e PSG no ya reporter e ba e wo dwumadie so na ma menko Germany na mini nkoma kakra so Osberg Boboko no ati Bayern ati amo me ba betia no wo makwa yes ade ne ho na kwabena yo 2-1 ana wo modi ma Bayern Munich Boboko no na araho sam yesa ene se bia Bayern akwa we home wo mutifia ana nkoda na ba bedi om ho agronti amati se no league table no Bayern so no mugusu di beta 50 points ane kromo Borussia Dortmund 42 points wo mutosu mienu Tiedi Hofian atosumi ensa 36 points na oba benye Stuttgart omotoso ena omo 35 points no ana ekura RB Leipzig omo ni tosu enum ho entenu ye German Bundesliga enkoba kakra efi akire ebaniem na anu ada Juve na kerim say Juventus dia anka ya draw omutimi tine fie lusu beta mbato eno omuti Napoli abom ntena miensa wa abro mo soro antimi antekra Jonathan David enyane de Kenan ya Devs enyane de Anafe Kostic enso enya go ntena miensa no mo so kama Napoli nso ni dabi we Roma ani AC Milan kemina no so ekokoye 1-1 adese Brentford de pele Green enso enya go ana afe di winter enso enya go ampa winter ampa ono so enya go adima AC Boboko no entim anu ya de tota e wo dwuma de sisi so uko mo league table no so 52 points and e crying Boboko no AC Milan no 47 points wo mo tosu bienum AS Roma atosu miensa wo mo 43 and after the same points ni bim e kwa Napoli wo mo tosu enan Juve 42 points wo mo so tosu numu ho anu ya reporter efi Echeren Serie A eba e wo dwuma de so na yanko the most exciting league baby Manchester United yo ma de no na yenkodi nkoma kakra ho woko Premier League ma mepato sisha no anto asemenyo na semenyo ball na obodo da kwase ne yese so ba Ghana obetimi agba na matopon matis no betimi amaye goals na because oko city na akoda no goals no amese ababa ye ne hallmark ubo game bia akoda no benya gona no da ya da pass for da bi bodo green for eto mo mie omani asim ana akoda na ntime nya go better na no da when you go adima Manchester City Boboko no mubo entra mienu adeso mama musi enso enyane de the two African players no enso bontra adima Manchester City ama of 121 wonders wo so antimante Chelsea enso kwasa who's park ene yesa mupo depleted side ene depleted side entra miensa ana Chelsea enso ekoboye enkrofori di record de bete ene amane ye na yekato mo so mu nkongodi ente ende enye ya asem bete certain player William Estava wegwadi nyankopon akoda bo pedi kwabna Estava wo no akoda no ejanu wo so enye de ankrofo idie ya aso mu keka ka ye de kura nkoda bankoda ne ka so bo asabe nye tikesi afe ene nkoda no kwa bo pa edno anya asam kutu akra so Pedro ensu nya ne de ana Bruno Fernandes ensu nya go ntuntra miensa ana ye wo so ya ene o mo so atimu ba ko enom e de atos game ne pie ya ena no pe ye ka kire enso
de emana dia amazisia no pay akwakoye bibia ho aya daddy imbiomo Manchester United any as Fernandes omutinimu bacho o say woni Bruno Fernandes make Bruno Fernandes kwabna dibim man foforo na woni Bruno Enzo na make the proper Fernandes na so na make anyway the proper Fernandes Enzo Fernandes na some na make ono ne proper no so ono no waje a World Cup na mudi World Cup yen mudi waje World Cup ya mokoto e no dabi o ono wade World Cup ni na me se dia mokoto e na Argentina de no no de ne ndi incredible what dey fair no no dey incredible the proper Fernandes Jawadi World Cup and the one seven na Mickey and I complain Debbie but the proper Fernandes Enzo Fernandes asem na Mickey nti abusia na me kwa nya asema se mi wie na me ko Manchester wonti na say blinke sa nti anu anso awo Emirates nyamia ni ni Martinez ko ye ongo na no club na so ye de mi hu ampa won sa cho Lisandro Martinez play jina wanim pa no atwampa ho na ball na akwakoto atrem na sa Manchester for nim de omoyo ana omote Arsenal foi ene pepa ba kwabena nyamese anka no crazy ade mutim ne de no kra ye ba akopɛ ball na mo bone de basics na ma ban ye ka tem se kobi menu no mo ma ja menu ba no papa ba ko tinti ye ka ane ye kofa ye ko ka te penyini sanka omra me demonstration kakra say no kwa na say papa no wo say ne yakwa akwa atade na head kwa de say o ma jamanu ba ne monne motena ane ne ye dia pamuni he jamanu ba bo pa mvivio ko bi menu na nka mo de musuo nka mo ana nka mo ye ya na betam na nka mo ambatem kakanka na me anim ne Arsenal bobo koi mama ya ho ama ana Arsenal ombiti ana Arsenal home ombiti ana Arsenal ne ma koye sankrofo munyade amunka na nka mbe mu bia asema Manchester United na nka mo kwase mu awe mu anka se mu fi kwabena nyame anim ne madi Arsenal fo ho ya pa no be mu bia sewa sabe Manchester United 3 goals mu a wutimu mienu dadi mbiomu ajadogu anakuna wamna boss antra mieza no na mu Matthias Kunangunde na efe enti de tena no mu ye adwuma kama na odi asa meba ayi se ise mu coach o ka se o na nim o dwa no odi meba so bawni so na Tottenham indie Tottenham was be bali keken groove mu omowe na ma ya eni o makwa akobo tutu na game na last week ayala say ebe ne fe pa no Everton Dabi we cry Aston Villa wamo any Newcastle game no. In fact, Newcastle ekote Everton you can say Aston Villa kwase Newcastle entina mienu ma omo so entimanti ntianu ne game etoda. Na 13 matches on beating mpacho record no Manchester United akwa break ewo Arsenal for also home ntino the home unbeaten run for Arsenal bo ko mpacho odwane wo screen so dia ene de tiara no win draw win draw and after lose na ba betrato na yasi the first time Arsenal elusu womusu home game enso enie say season no enso asie the first defeater womu enso anyanie the first game Arsenal aba womu ase go atese sa go no yaba betete ade bia kan wa Arsenal lusu the first time yes season yasi since December 2003 say Arsenal consider more than 3 goals and also consider 3 goals but obi ankwankoye record say Manchester United na me ya no Manchester United ana akwankoye sa record no na he se nuanom ba ko bi nso Liverpool for omde o man tese obi lusu he tese omde tese obi lusu mbe lusu bi omde tese obi abodro omso bebodro bi na he omso ayi 15 points anke grofoi heso mo epeja ade to mo nsam na nkaniema ekoye ade mo so hede omo ye ohwe ene draw ano ma ye send ohwe 1 2 3 4 enti omo bo 5 matches kwabna 4 points be na grofo no
Egrofo de Timenya 50 points o ma henya mi anima ajibufu ope Liverpool for ento amonso ankoma kakra ne na ane ne ekobisa okay we de ma menye we kwanfa ba sa Mikel Arteta dan kasa eno ada olusu wie na yese ne yenkowe Premier League ne dia wo ahonkeka so betima di Premier League no football corner say producers ne dia so na Arsenal e wo 84.44% say league no betimi ate Manchester City our 3.38%. So betimi ante. Aston Villa our 7.09%. So Premier League no betimi ante. And two hemu party so na wamu Chelsea supercomputer any octa for at Arsenal na league no beti. And yes so na so better Saturday Manchester United. As so na eba be league ni ekobisa Mikel Arteta so pay ni awaye wow hey. Ano si nyame anim ni omu feel disappointed. And no other part omu ye no manya de. Na obebo Manchester United abaso ye pa say Manchester Juma Manchester I na very strange say Manchester United baba be say Juma no e dey tam better was first half I dey so say 1 hour game bia wo mo boy na dey na Arsenal na take the dominance wo mo ti an say go aba and o ma wonim dey so mo koda so mo ye den and afi Manchester United baba team afi momentum no energy no bibia accept akodi Manchester United for ho wo mo form na drop it ama Manchester United e dey eja sa na wo mo di go mo so a eno da oso beka mo bia tese enkankan tenten na kwabro so manya de ball no na I say edu ba bi na asa ho de na ba for Manchester eduma na mo ye ende so omo wini a da enye wonwa pi because Manchester United eduma ni ye pa na was it there was a certain moment be a magic moment at the Manchester United I know ana ebo mo te say the amateur school the body to atem say no o say some momentum no na Eboa Manchester United bobo kweda no dia Mikel Arteta head coach Edema Arsenal edi eba ewodwumade so na okasa we bebe na Patrick Kluivert say na Arsenal for kra say Arsenal echo back to basics because ball na Arsenal ebo edi tia Manchester United in there say person omuji league in there on the hu say akakra o mama say ya team ni na chese ade na kwa form asena eno ado so one player pa wanya de Bukayo Saka eno ado Kanya de kwa enti no ye Patrick Kluivert nkoba kakra wo paying edi twitwa e wo dwumade so na Yakobi sa Manchester United head coach Michael Carrick say na niamasi ko baba say 2 weeks ago ano baba ka say bobo ko no ma baba fa no omo baba try wo maniama na omo baba ye de so mo ye na timi improve team no na jo omo ye no eno na omanya sa massive result eno so ekoye e de moment na ni ade ye pa de wa eniama no so eko ade ema Manchester United jo kan na eno na omo to aso a wo mo aye na mum na abasobode ende wo de be ma players no ana fe ni technical team because wo ma ho de ene opepa a omanya so menyina be kan bom na wo matimi abo Manchester United asesa no our players no so atena se omo ye se adwuma no eno de obebo players na baso na obo ne technical team na baso pass wo mabo Manchester United esa ko back bim eno na Rockins say 2 games de nya he kabra Rockins coach bi atimi we need 2 matches why we need 2 matches just say wo so your guy and ye yan team fama kabra say papa no wo so bi say de Manchester United fama no e ma de ne nkarimu e ma mo nka so ma ka adwuma de ye de coach job ne de mana obey na o me say all about obey the same thing all gonna so say we mu hu an say papa match say o we ni an say sa no boa kwakwa de John na papa ne edi make Carrick ye munim na ka some the Manchester head and start some Manchester coach for be aba interim do ya adwuma na mum unya body di kim so a technical coach and answer or a head coach be na dia na farente was it Michael Carrick no 2 games the coach be at me we ni bi ene dia ene no Rockin ede eba e wo dwumade so na Bruno Fernandes so akoda no why record since 2012-2013 season 2013-2014 season just one Rooney in season in yebo to aso no wono enso 10 plus assist
kwabra since then Manchester United player BN wa why sa de bi say Jumbo season to so na onye 10 plus I assist no Bruno Fernandes na sa de ni ekwa no no ada adwuma na akoyie match say since Bruno Fernandes Premier League assist no this season there no na ekwa no 10 goals assist na Brantford aye Ryan Cherky ekwa 7 Jack Grealish ekwa 6 and Mohamed Kudus ekwa 5 afin so no Adesa Granit Xhaka ekwa 5 elho Morgan Rogers ekwa 5 4 ekwa Samuel Chukwueze and Vitali and so ekwa 6 and Jamie Doku ekwa 4 and so elho Mpato Vitali the 4 and Lucas Jigni and so ekwa 4 nti sabebepem and agency na sisi no league table no Mpato mo fama me na Arsenal 50 points Man City 46 points omo toso me no Aston Villa atoso miensa womo 46 points 38 points ekra Manchester United womo toso 9 and Chelsea atoso num with 37 points sa ana Premier League table no enso esitia we su na me gina na enkrofo amaso semini nyina no yetimi enso ediesia bet Manchester te Arsenal ese do every takwabna edisia ka ho asem mayade pa nyamese enkan krende mayade nti mabo mabaso maybe good morning. I want to say nyamiadom akwa banso me that's it. We be fine. Okwabna be fine na